Warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi, selamat hari lebaran ya. Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin bagi yang menjalankan. Ini kita berada di kampung ya teman, di kondisi lebaran ya. Salat Id di Negeri Atar ya, di Larangan Panjang Negeri Atar. Ini lagi pada berdatangan ini di penjuru daerah negeri Masjid Airul Sigading Nagari Atar Larangan Panjang ya. Besar-besarnya ada bermacam-macam, ada masjid, ada layatum, ada ini tanggal 10 ya temennya. Ini udah lebaran 10 April 2024. korelasinya mengisikan sebagian hartanya untuk Wah, ini ada juragan kita. baru Halo guys. Ini suasana masjid Baitur Rahim Larangan Panjang lagi mulai berdatangan. Ini suhu cerata ini. Guys. Oke, kita di atas saja ya teman-teman. Oke, nggak terlalu lama ya. Masih sepi-sepi panggung. Kita berharap diangkatkan lagi mengalungkan tangan kita menuju Allah bersama kami laksanakan sholat tadi. Mudah-mudahan Allah balas apa yang kita berbuat pada pagi hari ini dengan pahala yang berkata amin ya rabbal alamin. Dan kita sadar bahwa tahun ini sedang yang digunakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rahmat dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله
أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Ya, semuanya lah. Wah, sandiannya saku kurang nih. Sandiannya gimana? Selesai sholat id langsung santungnya.
Mano ya, mano. Yuk, yuk. Ya tentara botong. Wah. Ical lontong, ketupat. Habis sholat id kan. Halo guys. Mana yuk? Apa yuk? Ketupet apa yuk? Wah. Labih lun. Ada leh. Banyak ah. Pical lontong. Pical ketupat. Boleh bawa coba dak. Boleh nangka. Ayip dak. Dak. Ada anak deh. Hah? Ada anak deh. Dak. Bi boleh dak. Yuk. Kata-katanya guys, minal aidin. Minal aidin wal faizin. Ini kacang mungkin. Merantau yang kampung kan.